Hai menaza hegima izai hai menaza klum delay na mai chit ke zit setting kum chana jang khai ji ke chum ri mai hegi ge de rein sa Zeme ko gana polia gai radlei North East State Nagaland gya kama insang na school le siki ge le sina ma jane ge thailia amra me saun tagra hangge school le siki je bundu delay je Nagaland Advisor for School Education SCERT Dr. Kikre Holy Yomi ne kachelei zai Kikre Holy Yomi ne sa je Nagaland ge student jane teachers me saun tagra hangge kama insang na school le siki bun rabze government go school ru na magze school le ne private du bun gu le je sali zai Kikre Holy Yomi ne sa je Nagaland ge ai kama insang na school le siki bam le ne je bundara hangge saun tagra hang kam ke gai beza school le siki ge thailia me saun takai je pnui pui pe jane pnui kibo matai ge pihi te gaira hang jane le sina me hna poina me pnui go classroom ge bam bam brun na magze hla dui tingkai ibe tet pe je te gaira ba hangge na le je sali Zane North East State Nagaland ge NSN ki spy mina hangke dugu haraim ro gimi zane pichi te luze India ram go spy zane police muso ge surrender te tibe somai ge te wong dele je ka chedle za sam rifle mena pnigu statement ge sa ge NSN ki ko hangke surrender te wong be pezne pada ge haraim ro 32 mm pistol zane pichi re mete luze surrender te wong le je ka chedle za ge surrender te wong be pe NSN ki spy peze te tibe ting kum chang na za krezem nge kum ge NSN ki ge ro ga di ko dele je ka chedle zai pane ai bam ka cham ge ka charang kang demand te pro zane ki te zane tax lu bram ge du ka zau ko le je ka chedle Zane North East State Manipur gina mina hankrai Kuki MLA me zane civil society organization pe baw me baw zane suspensions of operation hanam kyana spy pe baw me baw ne Mizoram go chief minister Zoram tanga je tetibe sumai ge ngau ka hadaw dele je ka chedle zai chige Manipur ge hazet kana Kuki me nai inki me kage kaklebe kagvog be pet begene tribal cookies hazet me lungka hare blam ge salyagai be je Mizoram go chief minister Zoram tanga seugai lu je plungai lagje chige kaklebe kagvog be pet begene psikina lungka hare mje changbuita na pije ningting ge gule je ka chedle zai chige Kuki me Mizoram go chief minister je ngau hadaw je ngo kampo bloge minister me MLA me zane representative Mizo People Convention, Kuki Student Organization, Mar Impui Committee on Tribal Unity, Zeme Council Student Organization, zane organization kacham Malaysia roga wangai dele sali Zai Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne znai chitke jisna bama ge Barak Valley hazi kana na hangge kyate tle je ka chedle zai chiga Assam go Chief Minister ne Barak Valley ge hazi kana na hangge kyawang bige di chun to chubata te loi di brame inaugurate je let pet bata te gai gule je che za di chun to chubata te chu da hangge na scheme ga cham gu ting chu je du let pa gai gule je ka chedle pimi krol hais na za ringe mi gu The Indiaram New Delhi ge G20 summit meeting rok di bebam ge Russia go President Vladimir Putin na wang rahang ge changlak brun na magze video gana pasamdu samagule je ka chedle the Russia go President Vladimir Putin na Indiaram New Delhi ge G20 summit meeting rok di bebam ge wang rahang ge changlak brun na magze video gana du pasam samagule je ka chebaza Ukrainian ke ge Russia manai Ukrainian me hrai te blam gana Russia manai West countries me kailak blam gana le je ka chedle zai Russia ke go President Vladimir Putin Indiaram New Delhi ge G20 summit meeting rok di bebam ge wang rahang ge changlak ti bjegene bugu zimna Foreign Minister Sergei Lavrov ka chebe peuze langai gule je ka chedle chpo jegne Vladimir Putin ne saje Foreign Minister Sergei Lavrov ne Indiaram New Delhi ge G20 summit meeting robam blam ge inkingu jane pasamdu chige pana sagule je ka chedle Zai Pakistan kdai Sindh province Kashmir district ka chebe bamge tetibe summage chige Hindu me bammera mene protest te be jigene Pakistan kdai gu spy mera mene be zelak be je protest me zemena gi ki me ka zamdle je ka chedle zai chige Pakistan kdai ge Hindu me bamme boz ne Kashmir district Hindu me ki be bamme protest te bloge Pakistan kdai gu spy mera mene wong je chige protest te meramze be je lak chu di dele je ka chedle zai Pakistan Sindh province Kashmir district ge
Hindu me bam me bone protest de baza Muslim ramena pnuigu gdei zane hakirame sutta kamdi zai chirin magza pnuina mpui mira mazdu mina gikki za piketing keminge lungana nimtati bzigena le zakachole Za Indiram Andhra Pradesh Kurnool kachube bamge tomato tikichi pimi insin ka sangza pihi driakatge kangmadai inke changdi bzigena haluta teme zane tomato tikichi zomra mena Kurnool kachube bam hachai ki lungki garim pui ki ge panigu tomato tikichi ramaza kamdiam maidele ze kachudele peize syakam dra hangge prunne za Indiram ge psuangka za Andhra Pradesh ge psuangka tomato tikichi pimi hungza pihi driakatge hai nadu hang changdele zakachadle kagana chuna pi min sinja phi drakat ge ka madai inkeu changdi bzegena halu ta teme zana tomato tikichi zomara mena pnui zehi te pui lakti dle zakachadle Zaichuna tinge West Bengal State Kolkata ge tingye be puinan kibe ze khanrabe harare drun namagze me pi me baza ne me mui kilunge pechi pompeze teuze punkanrabe harare jidu ki ge sangze la daile ze kachedle zai me pi me baza ne me mui kilunge pechi pompeze teuze punkanrabe harare je na poina me dage kidu kien teuze ne ladu lasev kantele ze kachele zai doctor ne saza aipo harare je tingkum kreugene pangkang kaudage harare la sele je kachudle zai chunaria ka changbge aipo harare je te mira be zan aipo harare je ngira be heuzudu ngare le je kachudle aipo harare je mbiarangya me bantik mira hangya zan aipo harare pungmje wanghana magra be je kachudle chipo zigene doctor ne chuna West Bengal Kolkata ge hna point me aipo harare pungmra me za school le sikize hachai ka ket hangge ted magra hangdu rangai dele je kachudle pe je aipo harare je la magra hangene Zai China Taipon Haikui Zai Dren Southern China kachebe bamge hazi ka chumne tingruin do hangdi bizigene zemenamre bekan ribe neilimbe hai ten tawni dele za kachedele inznai chitkeu zisna ba maige Zai China Taipon kachebe bamge tingruin do hangza hazi ka chumne changdi bizigene mama ten siani be pemi $690.81 million ya ten siani dele za kachedele Zai West Bengal State Good Chief Minister Mamata Banerjee nai ba maige saza West Bengal State ge Cabinet Minister me State Good Minister me zane legislature mi hi ntoga ra hangge kamke gaidele zakachudele kacharangkang chang hadai tingte ge I West Bengal State ge legislature mi hi za changkreur na beze chuna changringe pote udle zakachudele pikeun sangna zane State Good Minister mi hi changkreu za high school ne beze chuna changringe za high school pote gudle zakachudele za cabinet minister mi hi za tingtia changkreu ke dun be chuna changringe za ket pikeun sangna ngau gudle zakachule aigena namai hechit keu zit setting kum chana jang kaije ke chum ri mai higi ge de rein sa po bzaloi gaidle pigai za khingai nim le ne je to dle